Hei tā te mātanga oha nei, hei tā tākuta Ganesh Nana. Ko tēnei tahua pūtea o tēnei tau nei ka karangahia e ia, ko te tahua e noa ana ki te pai kouka. Ara, kāre hea hu whakamua, kāre hea hu whakamuri. I Wainganui pū a roihana nuri o tuia i te kakatitanga o te whakarewatanga o te tahua pūtea, i te whare pāremata, i tōna taha hoki a tākuta Nana. Roihana, cousin, hoki mai anō ki tēnei kāinga o ki a te karare, tēnai hoa, hea anga whakamārama kai a koe, hei whainga mā te, hei whāngaitanga māu ki te tini o ngā Māori, e mātakitaki ana i a tāu i tēnei wā. Kōrero mai. E te whanaunga tēnā koe o tira kia ora tātou, well. Heoi anō, tākuta Ganesh Nana. Kai he mātanga ohanga, i roto māuatahi e āta wete ana i ngā nama. Nā reira, kia mōhio tātou, ko tahirau, iwa te kau māwaru piriona tāra, ngā moni ka whakapaua e te kāwanatanga, hei te tau hau. Nā reira, ki te hāngai tērā titiro, ki te whā te kau māwaru, kei te taka mai ki a tāu e skori o te ao pāho, he tata ki te kore, ira, kore, ono pai heneti o tērā nama. Nā reira, kia tirohea ka tātou ki tēnei pūrongo a rīpeka timu o tuia. E hara ko te whakangāhau te mahi anake i konei i te reo irirangi o te arawa. Te arawa waka, te arawa tupuna, te arawa tangata. Ki te reo irirangi o te arawa toko rima wā mātou kaumahi. Ko ētahi, kei te utua i konei paku teitei ake i te minimum wage ni, i te mea koira te rahi o te pūtea, te āheitanga, e tukua mai ana ki a mātou. Heoi e ai ki tētahi o ngā kai whakahaere o te teihana kia Kireama Rights, i pai ake tā rātou noho i ētahi atu. Ka huri koe ki ngā reo irirangi Māori o te motu, ko ētahi kei te volunteer tonu. He tūao tonu rātou i roto i o rātou reo irirangi Māori i te mea kei te aroha rātou ki te kaupapa, kei te aroha rātou ki te reo Māori. Koira ngā uauatanga, kei runga i a tātou. Koira tētahi o ngā wero nui i te rāngai pāpāho Māori i tēnei rā. Engari ko rātou tētahi o te toko iti kua whai hua i tēnei tahua pūtea. I raro i te kaupapa pōti Māori ka riro ia te puni kōkiri he whā te kaumāwaru miriona tāra kia toha kia te māngai pāho me whakata Māori hei ngā tau e whā e heke mai nei. Hei tāpiri ki tēnā he te kau miriona tāra ka tohaina ki te kaupapa te Māori tū kia whakawhanake i te ahurea Māori me ngā mahi tau hoko ki tā wāhi. E ai kia Rights mā tēnā ka whakahaumaru i ngā tūranga mahi ki te rāngai. Nō reira, mōku ake ko te whai kiri mana kia toru, kia rima tau te roa, kia pai ai tā mātou āta whakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi Māori, i tēnei wā, ka mate mātou ki te tono pūtea ia tau me whāki atu ki ngā kaimahi, te kaumarama koe e mahi ana, ka pau ana te kaumarama, me kimi mahi ki atu. I te tau kua hipa kua rongo o te minita whanaketanga Māori a tama pōtaka i ngā auwe o te rāngai, me te mōhio ka mimiti haere ngā pūtea a te māngai pāho mā te kauma ono miriona tāra. Hei tā Rights, kua tai pai mai tēnei whakatau. Ki te titiro koe ki ngā kaimahi o te ao pāpāho Māori, ka kite koe i tēnei mei te burnout. Nā te mea he rahi ngā kaimahi kei te pīkau i ngā tini taumahatanga o tēnā rāngai, o tēnā reo irirangi Māori, o tēnā ratonga kawe kōrero. I te mea kāmate rātou ki te mahi ngā mahi katoa, i runga i te iti o te pūtea. Koera ki au nei tētahi o ngā take nui, me whakapiki ki te taumata e tika ana mō ngā ratonga pāpāho Māori. Ko te tikanga ka toha a te puni kōkiri i ngā pūtea, mā te māngai pāho me whakata Māori te whakatau whakamutunga me pēhea te whakamahinga i aua pūtea. Rīpika timu, Mātuia.